IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, dito pa ng detalye kami. Kinumpirmara na the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, the Pasukin, nagpalihara di warning siren da, idirabi ti May 21. Impaka mo di opisina, nga agaro pasado alas 10 rabi katkala at unactivate, when nag-warning siren iti munisipyo, gapoy ti system error. Nang tedad abiso, iti kinabigatan na, nga awan na ti anyaman nga emergency cases, titin pero apasukin, kinaduktalan din ti technical team da, ti makaiga po iti panagpalyara ti sistema da. Kaya na ti panangtimpada, kada iti panagkit nagpadispensar, ti MDRRMO, kada iti inted na nga alarma, kaya na panagdanag dagiti umili. Inkid daw da pa, ti panakaawat, kaya na panakipag-inanos, kabayatan, may simsimpati panagpalyar na. Muna ti dahi tagat impagarop, dagiti umili, nga dahi ti didigra mapasamak, sa dinos ng magmamano ka dagiti residente, nang nangro na dagiti dahi ti sentro, kat nagruruar ka dagiti pagtenganda, apaman anang ganda ti warning siren. Ti gudmet anaideb daytoy, apaman na ti pasamak, ken binantayan da, iti posible manen panagpalyar na. Iti agdamagat impasigurado, ti lokal na gobyerno, ngawan ti anyaman apakadanagan na ti publiko, pero talgeda ken ornos iti pasukin. Sa mag-utility pasukin, nag-white 99.5 bas lawag, Idol John Gisting, tatak, RMN. Agore ka, birbirukin mo, dito material mo ito nga, ayan nga alarma, ay, i-picture mo man, Idol Joan, at langan na detoy. At alas 10, tirabi, Idol Bernard, idi May 21, bigla nga naguni dito warning siren ti munisipyo sa mga pagarop dagiti residente nga dayti didigra nga mapasama kadagupan no adati warning siren ket na diti ag signal number 3 ti bagyo no anket no adati natigsa nga gingined isong naklaas da no anati mapaspasama kiti aglawlaw dagiti residente adamas dagiti panakabagi ti MDRRM iti opisina sa pulenda no anati no sino tinang-activate deti warning siren kim awan ti maduktalan da tagayam pet at ti malfunction na Idol Bernard in pati kadigiti pagpaspasya ti lugar na alarmada karaman digiti ay student athlete tayong adaiti sentro pagamuan da no damet ti didigra Idol Bernard. Wala takabutang data digita madamdamag Davao West Philippines Sea. When may suffer day Idol Bernard yung pagarup no siya kadakwa day turn off da pa lang digita nga alarms datay mo lang ti adakastanad toy ket gwangwangwang kwa alas 12 di ba alas 12 di dapat nya ag siren di tangay pasukin. When usually Idol Bernard 12 dati ngamin deta kampanaryo lang ti simbaan ti mang detect iti orasyon dito Ilocos Norte no alas 12 ag kampanat simbaan tayo dito katedral alas 3 alas 6 deta orasyon ngem idinta nagpukaw deta nasukatan iti alarm system actually ti Kapitolyo idi kwa adakasjay kinaguran ni Senator Amy ketkasla ngamin ada didigra. Yan, di ba? Ada naka-install dita, pinaika na during her term as Governor of Ilocos Norte kasi iba yung epekto sa tao. Maalarma. In other countries ngamin, that is the alarm for it's either war or alarm for missile attack and no ada disaster like tsunami. Idol Joan. Dito pinagbalinda mo nga orasan, di ba? Apay pagbalinam nga orasan ti alarm nga warning alarm kat dagito nga alarm kat alarm for disaster. Di ba? So nga kinsa jaka mo no ti pati Batak City kat ada pa lang kastoy, di ba? Taman 12 o'clock pasukin. Okay, yung mga ganon. No ada bagyo digita timang namamindwa ka nga ag alarm idikwa dito yung Kapitolyo signal number 2 kung nada na kwa namamitlo signal number 3 ayan ganon lang yon that's alarm system for signaling nga ada iti dakes nga panawen or ada dakes nga mapaspasamak iso nga maalarma nang nangron na digiti taga saan nga taga Ilocos Norte Idol Joan
When Idol Bernard. Ayan, okay. Naka-plastaran na dito. Sinot mang control ka dito alarm system. Di tangay pasukin. Engineering? PNDRRMO Idol Bernard. Yung opisina da. Dapat lang munisipyo. Maligid na likod. calibrate datap no. Baka palyar-palyar. Tadi kidding agtatalay. Di kita delegado tayo. Di tangay pasukin. Ilocos Norte nakababain. Buwan nga Rod, Idol Bernard, kasi matignay ka pa, hinumakangay ka. Anang nga Rodeta, to alert the people. Hindi nga siya dapat pang Hindi ko alam kung sinong nag-invento niya na gagawing na ganan, alarm clock. 12 noon, data warning siren. That's a siren. Kaya nga nagsa-siren ang ambulansya. It talks about emergency. Kaya nga nagsasiren ang Bureau of Fire Protection. It talks about alertness nga dauram. Tama ba ako doon? O pati yan siren iti patrol car kasi there's a crime nga napasamak. Yan or ada patrolling da. Ganun yun. Yun yung talagang use ng siren. Ang ating then governor now, Senator Amy Marcos, pinaikat na deta nga siren iti 12 noon. At mangitonda iti kasla amak iti kakailyan tayo. Ken madit dengeg na no kas pagarigan kas madipay pungsoy na kas kasyay. Mapanik ti tattao. Okay, go ahead Idol Joanne. Na mag-utility pasuking sa Duarte 99.5 Basin Lawag, Idol John 15 Tatak or